Maite rorunde be pengue. Peina ko arape. Ya ye puso mi beta ya bo hina ko nyande yarañe rehe wa ñemonge tape. Ya to paningo ya habo ko nyande yarañe ha eñoite pero me eva ñandebe putumon ha pusuno avei oi ko ukava ñandebe mava paha ha upeisha avei ha eñoite upe añete wa tape ñandemo marete va avei araha ara ikatu hag̃uáicha jaguata kyne ýme. Ko ñande yarañe ningo jaecha haicha oĩ pe itujavéva jopare ha upéicha avei pe ipyahuvéva. Pe itujavéva ningo añetehápe oguereko mbohapy pa porundy kuatiañe'ẽ ningo oguereko. Ha pe ipyahuve akatu oreko mokõi papo mokõi kuatiañe'ẽ ningo oreko avei ko ipyahuvéva. Ha ko'ãva ningo maymavaitéva oñe'ẽ Kirito Jesús rehe. Ha avei jahechahaichamakuri segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 pe ningo oichauka ñandéve ma'erãpa añetehápe ojehaíko kuatiañe'ẽ heiháicha ñandéve ko opaichagua ñe'ẽ ojehai oichauka hag̃ua ñandéve pe pytu porãmba rupi ha upéicha avei iporã avei oporombo'e oporomyatyrõ hag̃ua ha oporombohekopotĩ hag̃ua oporombohekombo'e hag̃ua ha upe heko peguáva rehe he'i oñe'ẽha ñandéve. Ha 17 pe katu he'i ñandéve ikatu hag̃ua Jesucristo reheguáva oiko hekópe ha ikatupyry hag̃ua opaichagua tembiapo porãme. Ko kuatiañe'ẽ ningo ñanemokyre'ỹ ñanemyatyrõ ha upéicha avei he'i ñandéve ko'ápe ñanembokatupyry ikatu hag̃uáicha jaiko tembiapo porãme. Upéva rehe kyre'ỹmekena ko árape tereho pehengue rehesa'ỹjo ñande yarañe'ẽ ha upéicha avei rehesa'ỹjo hag̃ua nderekove. Ha oiméramo rejejavýhína reho hag̃ua hendápe ko árape ñembyasýpe ha ha'e omyatyrõ hag̃ua nderekove añetetehápe ikatu hag̃uáicha reguatáta pepotĩ rehe ha upéicha avei oiméramo rehupi ambue mba'epohýi nde'arihína ko árapekena rehykuaa henondépe hata nemopotĩ hata nemovevýi ha'e.